Donatum itum Karbi Anglong clean mate dipu area bang clean pusitum penantum kamatap highway lom mate la tuwar lom lights do mate di jig light hedi la so pena pot penantum matha bangke clean pus matha sitame la puson kali yang paklang ponpo non ne kido lake bilbi market pusipulo la sila so dimalong si ladak ujo ladak aketer war igri adai 10,000 rupees fine pe lapen hal ladak samedo please don't throw garbage here ladak aketer ahormu war igri sitame ladak ke jo pahari keter hormus ladak nang thok petlo dak aketer hormu hagis hypen chenglok kapek stay free lapen ki ason asmila dak do pet lapen ki amparta han ha di kijor ki tu ha postome la daksi nang thok petlo tibet lapen ki amparta jo na to kali kichu ason apiket hormu hedi piket hormu lapen ki ladak validity mate expiry ki jut apor asmila daksi nang thok pet la banking ke main road lo banking ke lapu bangke pilbi market lo ke halak ke pilbi market lo amate lage pilbi market a road lo stame ladak don't throw garbage here putok tan leta jo akete homu war tips aise ten ke ladak akete war ibi potone tok tando lasi lason protangte itum dipu image banke rg banke ke hinolo den antong matha ke clean pusi pudari pu lasi lasodim long ke josimbet ke dipu municipal board tumhan ke chun rikang tumang ke lahai bang ke lang pamika nang ji chilang unang ji athe dipu ke itum ke kupine wrong chotkali town tu chotkali laki itum Karbi Anglong a headquarter lo kalima kalang ndi break jam atum nang kachari do olada ang tan bahira itum Karbi Anglong chotkali kapre konane Jorhat to Golaghat to Dibrugarh la happen sme Guwahati pe sme labda nang kachari tum do lapen ge dipu ke Karbi Anglong headquarter lo matidi lasira son lo ke kaprek atum tame ke bang do pigjilan adai 10,000 rupees fine 1,000 paru phok puchot kali suri kep adai pinanji pustame jo puluthin pen nang thap makeup pol ladak lo na ke thok ji cartoon pen ma jo ladak si hagis la hai kete asli ladak se dopter lo dak ang nim tute nam tu ini masih lapuson ladak tu kali do lang elong ke DAV school thengno stemelo hadak bang ke kapre dim chot kali lo school thengno si lapuson kete part hip hadak bang ke ne paklang paji hadak ta lasi dipu municipal board kita chairman atum lahai bang cilang pontha lahai bang ke tum cilang muda lapusona dim phanang tum dustbin hedi area tir semang tum dustbin ponoson de mepikji tapi je jasmet ke dustbin pita hai polatum same mune da tum bang hadak bang ke thok thichi da pusora dim sidang khogrong dikti asi ili Karbi khai tum same lapan mang ki matha do nangji mithang si pang thiram pu mithang si pakla ram pu bang ke lapan ke ampada do thulang pala ki ke do bang ke DAV school lo bang ke pada sono golf college pe bang chat di athak bang ke DAV school da dax name lason tholo keter jo lang tha jo ang nim puter ang nim lo hadak notice teme kita do ladak aketer war ang nim ter pic lam ganing ji lote dak pora ang nim hedi nim at an ki helat pit ambeta un hap bang ke TV center lah lo ya college bang ke DAV school ko pichong hoy lo le ladak sikiter market ason antame ki walo jo horobong se ladak si war tip an anten la puson presente ki charli to mang ki kuson to neng ke jo horobong lo lang tha actually ke lapuson lajum lo make municipal board tum chut kali dasmet ke la school tum samet chilang rai nang jil hage school thingno masi lapuson pawalong lokti kupi so asonoma ajadoma de itum di phu ke Karbi Anglong headquarter lo ladak si
prejang aluhi tourist tum la pen guest tum semela daksi bang to prang ji de pusi stame la puson ter si theklong potang te de pu a image Karbiang Long image ki dak presi tut po ala notice ki tar lok mang ke jo la pan mang ke thang Allah masih yang leader Allah itu mesti mejo ang ho chi hip chi di pring si bang nang nang lada la paring pari potang te pu ke angke devi lo angke golf place ki dam ya road lo